Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano aho ngenda nkugezaho inkuru ziba zigezweho cyangwa se ni za nkuru ziba ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Aka kanya twakiriye inkuru iri guturuka mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba. Inkuru iri guturukayo ni inkuru ibabaje cyangwa se ni inkuru abatari bakeya bagenda batanga ibitekerezo byabo bavuga ko ari inkuru twavuga ko yababaje abatari bakeya. Ni inkuru ivuga ko polisi y'igihugu kuri uyu wa mbere yakomerekeje abaturage mu karere ka Rubavu nyuma yo kuyitera amabuye nayo ikabarasaho. Ni byabereye muri aka karere ka Rubavu aho iyi polisi y'igihugu yaje kurasa ku baturage ndetse hakaza gupfamo cyangwa se hakaza kuburiramo ubuzima umwana mutoya wiga mu wa kabiri w'amashuri abanza. Byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nyine nk'uko nari maze kubivuga, tariki ya 7 Ukwakira 2024 mu murenge wa Bugeshi. Intandaro y'iri hangana ngo yakuruwe n'abazwi nk'abacoracora bagerageza kwinjiza mu Rwanda magendu y'imyenda bari bavanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko ubwo polisi yageragezaga gukumira abo bacoracora yabarasheho, gusa ku bw'amahirwe make irasa mu cyico umwana wiga mu wa kabiri w'amashuri abanza wari ugiye ku ishuri. Urupfu rw'uyu mwana ngo rwarakaje abaturage bahita batangira gutera amabuye abapolisi, nabo mu kwirwanaho biba ngombwa ko babarasaho. Amakuru avuga ko hari abaturage 6 bajyanwe kwa muganga nyuma yo gukomeretswa na polisi, mu gihe ngo hari abandi banze kwigaragaza batinya ko bazakurikiranwa. Nyuma y'ubushamirane, umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa ni CSP Vincent Bisano ari kumwe na meya w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper bahise bakorana inama n'abaturage. CSP Sano mu butumwa yahaye abaturage yabasabye kwirinda guhangana n'inzego z'umutekano, ahubwo bagafatanya nazo mu kubaka ibirenze ibyo igihugu kimaze kugeraho. CSP Sano yavuze ko nta mupolisi wahutse mu baturage ngo arase. Abaturage bavugira rimwe bagaragaza ko batishimye. Akomeza avuga ko umupolisi yarashe abantu yahagaritse nijoro. Abaturage nabo bavugira rimwe bavuga ko byabaye ku manywa. Yasabye abaturage ko igihe umupolisi cyangwa undi ushinzwe umutekano abahagaritse bakwiye guhagarara aho gutera ibisongo, amabuye cyangwa kuvuduka. Yagize ati umucengezi asa natwe, uramutse wirutse umupolisi yagutandukanya n'umugizi wa nabi gute? Iyo uwo twakekaga ko ari umugizi wa nabi yirutse, nta kundi turarasa. Yavuze ko ibikorwa by'iterambere abaturage bageraho babikesha umutekano. Avuga ko amasasu atari yo yonyine ahungabanya umutekano na magendu ihungabanya umutekano. Mu magambo ye yavuze ati ndabona mwababaye natwe twababaye, twaretse akazi ngo tuze twifatanye namwe ako kababaro twaretse akazi ngo tuze twifatanye namwe ako kababaro kareke gukomeza kudufata ngo mukore amakosa. Meya wa Rubavu Murindwa Prosper yabwiye abaturage ko ubuyobozi bwababajwe nuko umunyeshuri yarashwe ariko ko yarasiwe mu baforoderi. Yavuze ko ubuyobozi bufatanya n'umuryango we kumushingura. Asaba abaturage kudahishirana mu bijyanye n'amagendo. Umwana warashwe yari agiye gusubira mu masomo ye nk'uko abaturage bakomezaga kubivuga.
akaba yarashwe nyine mu gihe hari hariho abo bitwa abacoracora cyangwa se abantu bambutse imyenda bayikuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe polisi yabahagarikaga muri ubwo bushamirane nyine, bamwe bagerageza gutera amabuye polisi nayo ikaza kwirwanaho irasa kuri abo bacoracora. Niho uwo mwana wasubiraga ku masomo ye yaburiye ubuzima, niho igipolisi cy'u Rwanda cyaje kuza kuba cyamurasa.